Kolo prije kraja jesenskog dijela sezone. Rijeka i Lokomotiva se sudaraju u izravnoj borbi za drugo mjesto, s obzirom da obe momčadi ulaze u ovaj dvoboj sa istim brojem bodova. Lokomotiva je bez pobjede u zadnja 4 nastupa, dok je momčad Igora Bišćana u velikoj formi, sa 6 uzastopnih pobjeda, 4 u prvenstvu i 2 u kupu, u kojem su prije 4 dana pobjedili Lokomotivu u Zagrebu i plasirali se u polufinale tog natjecanja. Rijeka u istoj postavi kao i prije 4 dana protiv Lokomotive u kupu. Gosti bez Uzunija, Ivanušeca i Majstorovića, pa se Goran Tomić odlučio na igru sa 2 napadača, Krstanovićem i Radonjićem. Rijeka kreće agresivnije od samog početka. U 9. minuti Eber puca preko gola. Gosti odgovaraju 3 minute kasnije. Nakon kornera lopta stiže do Krstanovića, no udarac je preslab da bi iznenadio Simona Slugu. Rijeka je povela u 13. minuti. Slobodni udarac izveo je Zoran Kvržić, a Eber efektno pogađa za 1:0. Brazilcu je to 8. prvenstveni pogodak. Rijeka je dalje opasnija momčad. U 31. minuti Aleksandar Gorgon puca preko gola. U 38. najopasniji pokušaj Lokomotive preko Dejana Radonjića, no Sluga se istaknuo ovom intervencijom. U 41. Lecak se pronašao Halilovića na rubu kaznenog prostora, no završnica nije najpreciznija i na poluvremenu je Rijeka Lokomotiva 1:0. Rijeka je do pogotka mogla u 50. minuti, no Grbić brani pokušaj Ebera. U 60. Eber za Čolaka koji puca preko gola. Rijeka je povećala vodstvo u toj istoj 60. minuti. Pavičić uzima loptu, pokušaj Čolaka brani Grbić, ali lopta se odbija prema Zoranu Kvržiću koji pogađa za 2:0. Domaćin je dalje opasniji. 66. minuta. Puca Čolak, lopta se odbija od Grbića i sa gol crte je čisti Kolinger. Čolak pokušava u 73. minuti. Grbić brani. Dvije minute kasnije gostima prijeti Stjepan Lončar. Bolja igra Rijeke opet je nagrađena u 77. minuti. Sjajni Brazilac Eber se riješio dvojice igrača Lokomotive i onda neobranjivo pogađa za 3:0. Do kraja još je za Rijeku 83. pokušao Grahovac, te za goste u 87. minuti Krstanović. Konačan rezultat Rijeka Lokomotiva 3:0. Mogu reći da sam stvarno presretan i ponosan na svoje igrače jer su opet odigrali jako dobru utakmicu. Pobjedili 3:0, mogli smo još ko zna koliko golova zabiti. I ovim navijačima koji su bili fenomenalni na neki način priuštili jedan nogometni praznik i na najljepši mogući način naravno se oprostili s njima do idućeg proljeća. Pa čestitam Rijeci na zasluženoj pobjedi. Mislim da su bili apsolutno bolji. Nekako smo naišli na njih u najnezgodnijem momentu jer stvarno se nalaze u jednom vrhuncu forme, dok mi s druge strane nismo mogli nadoknaditi toliki broj igrača koji nije igrao. Tako da, mislim šta je tu, idemo dalje. Kažem, Rijeka danas bila bolja, međutim, već je uskoro nova utakmica, tako da se moramo tome spremiti i naravno završiti sezonu na najbolji mogući način.